Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rwa leta yongeye kuvugwa mu mpera z'icyumweru gishize muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, mu gihe hari imihate yo gushaka amahoro, hari n'ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza nk'uko inzobere zibivuga. Mu kwezi gushize hashyizweho abahuza batatu, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Haile Mariam ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro, ariko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike. Ibinyamakuru muri DRC biremeza ko nyuma y'imirwano yo ku cyumweru umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi hafi n'imbibi ihana na teritwari ya Walikale muri Kivu ya ruguru. Imirwano yatumye abaturage ibihumbi bava mu byabo. Muri Kivu y'epfo naho havuzwe imirwano mu bice bya teritwari ya Walungu hagati y'impande zombi. Timothy Olo, umwarimu wa siyansi politike muri kaminuza zo muri Kenya na Tanzania, avuga ko ibimenyetso biriho ubu byerekana ko amakimbirane muri Congo atarimo kugana ku gisubizo, ahubwo ko ibirimo kuba biri gutanga ishusho mbi. Amakuru avuga ko umutwe wa M23 muri iki gihe uri mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza abo yafatiye ku rugamba n'abayiyunzeho no gukomeza igisirikare cyawo. Mu mpera z'iki cyumweru umutwe w'inyeshyamba za Front Commun de la Resistance zari mu ihuriro rya Wazalendo rifasha ingabo za FARDC watangaje ko wiyunze na AFC M23 mu rugamba irimo ibyemejwe kandi n'umuvugizi wa M23. Ku rundi ruhande, leta ya Kinshasa yatangaje gahunda zo kongera imbaraga igisirikare mu buryo bw'amafaranga n'intwaro. Leta kandi yegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubufasha mu ntambara irimo n'inyeshyamba zigenzura 10% by'ubutaka bwa Kongo nk'uko Kinshasa ibivuga. Mu mpera z'ukwezi gushize, Kinshasa yasabye Amerika kuba yaza gushora imari mu gihugu gifite hejuru ya tiriyari 24 z'amadolari z'amabuye y'agaciro akomeye atarakorwaho. Amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga, ingufu, nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze y'uruhande rwa leta ya Kinshasa wandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika. Iyo baruwa isaba ko Perezida Trump ubwo yaboneka mu biganiro by'iyo mikorere, kandi ko inama hagati ya Perezida Trump na Perezida Tshisekedi yaba ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye. Muri ubwo bufatanye, leta ya Kinshasa irifuza guha kampani zo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare harimo gutoza ndetse n'ibikoresho ku ngabo za Kongo. Leta ya Washington yatangaje ko ifunguye ku gukorana na leta ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru Reuters. Timothy yabwiye BBC ko imihate yo kugera ku mahoro ibangamiwe n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara. Ati, iyo urebye uburyo M23 irimo kwiyubaka ukareba uburyo leta ya Kinshasa nayo irimo gushaka imbaraga, ubona ko atari ibimenyetso byiza ko aya makimbirane arimo agana ku gisubizo. Oro avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufite inyota yo gushakisha inyungu za Amerika aho bwazibona hose ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Yongeraho ati, nta kabuza ko Kongo irimo kureshya Amerika kuko izi neza icyo Trump ashaka, kandi Amerika yamuka ije muri Kongo ntabwo izaza nk'umuhuza w'amahoro, ahubwo nk'umunyembaraga uje gushaka inyungu ze, nawe agatanga ikiguzi yasabwe. Amabuye y'agaciro ya Kongo akurura kampani nyinshi zo mu bihugu biteye imbere mu ikoranabuhanga, ari nazo ziyakoresha mu gutunganya ibikoresho bigezweho kuva kuri za mudasobwa, telefone, intwaro, imodoka kugera ku byogajuru. Asubiza kuri iyi ngingo yo gukorana kwa Amerika na DRC, Tina Salama, umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, yanditse kuri X ko Tshisekedi yatumiye Amerika ifite kampani zigura ibikoresho by'ibanze mu Rwanda biba byasahuwe muri DRC bikinjizwa mu Rwanda, ko ubu barimo gusaba Amerika
kubigura kuri ba nyirabyo bemewe. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko amabuye y'agaciro ya Kongo atari yo ntandaro y'amakimbirane muri Kongo, kandi ko abayacukura n'abayabonamo inyungu ari kampani zo mu bihugu by'Iburengerazuba. Timothy Olo ubona ko amakimbirane muri DRC umuti wayo uzava muri Afurika. Ati birakwiye ko impande zishyamiranye zibona neza ko umuhati w'ibihugu by'akarere n'imiryango nka SADC na EAC ari wo ushobora kugeza ku gisubizo kirambye. Umuti w'iki kibazo ntuzava i Washington cyangwa i Paris. Yongeraho ati ikibazo cya Kongo kimwe n'ibibazo nk'ibi muri Sudani bishobora gukemuka twebwe ubwacu nk'Abanyafurika tugiriranye icyizere, tukumva abahuza n'inararibonye za hano ku mugabane wacu. Murakoze inshuti za Rwanda 24 gutega amatwi aya makuru. Murakoze rero kubana natwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iki gitangazamakuru, kora subscribe ukande ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru ujye uyabona ku gihe. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa. Gira umunsi mwiza. Bye bye.